cerita lama Minangkabau, tepatnya di daerah Sungai Pasang, Pariaman. Siti Baheram merupakan seorang padusi muda yang cantik, jelita, dan kaya raya, yang dibunuh oleh seorang pemuda kampung yang bernama Buyong. Buyong merupakan pemuda pecandu judi. Pembunuhan Siti terjadi ketika Siti Baheram hendak pulang ke rumah. Waktu itu, Siti memakai kalung emas. Buyong bersama temannya bernama Gambut kemudian membunuh dan merampok emas yang dipakai Siti untuk dipertaruhkan pasar judi. Naskah dan kuasa Prihan Pangemba SPD, Artistik Direktur Alvarisdon MPD, Koreografi Prihan Pangemba SPD, Musik Direktur Rizky Nur Iman SPD, Komposer Tradisional Musik Muhammad Riyanda, Aktor Buyong Rafif Kurniawan, Aktris Siti Baheram Uci Yama Aulia, Kostum Desainer Prihan Pangemba SPD dan Rosi Amelia MPD. Pemain Lenggaran Uci Yama Aulia, Farah Akbar, Alivia Asfa Osadi, Aisyah Bunga Batina, Adli Fatul Rahman, Indah Kurnia Makmur, Luna Syahada Bibi, Hazik Haikal, Farah Araminta Prayata, Kaila Haura Abiyu. Tokoh Rafif Kurniawan, Nesa, Uci Yama Aulia, Nazal Afga Faiz, Adli Zaki, Taurah Araminta, Nur Cahyana, Luna Syahada Bibi, Alfa Osdi, Indah, pemusik Najwa Maharani, Dinda Yurina, Yuri Tridani Gomala, Mzia Ulha, Faid Al-Khalid, Kata, Naurah Aramita Arsa, Nur Cahyana, Dendam, Selfie Tania. Selamat menyaksikan Minang Maimbau, permainan anak nagari Minangkabau, Rantai Carito Siti Baheram.
sosial